Ngiyalibingelela izihlobo zami ngegama lenkosi yethu Jesu. Inkulumo yethu sihlephuna encwadini yamaHebheru 4 ivesi lika 16. Ithi yona lapha, ngakho ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Isihloko sendaba sithi kasisondele ngesibindi esihlalweni sobukhosi. Asibe lo mthandazo. Baba wethu osithandayo osezulwini, siyabonga ukuba usinike impilo lalona leli thuba lokuba sifunde encwadini engcwele. Sinxusa ubukhona bakho ngesiqu sikaMoya engcwele ukuba inkulumo yonke siyizwisise, isincedise ekuphileni kwethu. NgoJesu siyakhuleka, amen. Kasisondele ngesibindi esihlalweni sobukhosi. Ivesi leli eBhayibhelini lesindebele lapha ngifunde kwelesizulu. Ithi yona, ngakho ke kasisondele ngesibindi esihlalweni sobukhosi somusa ukuze semukele isihawu, sithole umusa wosizo ngesikhathi esifaneleyo. Ivesi leli lilamabala ambalwa lemicabango ethathekisayo. Okwakuqala ikhuluma ngesihlalo sobukhosi. Nxa kulesihlalo sobukhosi ke kusho ukuthi kulenkosi ehleziyo kuleso sihlalo. Isizathu sokubana kube lonxuso lokuthi kasisondele esihlalweni sobukhosi yikubana siyobonakala phambi kwenkosi ehleziyo kuleso sihlalo. Inkosi ehlezi esihlalweni kuba labanengi abafuna ukubonakala ebusweni bayo. Akukho lula ke khona lokho, ngokubana inkosi ibhizi. Kwesinye isikhathi uyacela ukuyibona inkosi ungaphumeleli. Mhlawumbe uphumelele nje ngokuthi ubonwe izithunywa zenkosi, ungayi kubonakala wena ngokwakho mathupha phambi kwenkosi. Kumele kube lesizathu esibambekayo esizakwenza ukuba inkosi isuthiseke ukuba ivume ukuthi uzobonakala phambi kobuso bayo. Yikho ke unxuso lo luthi kasihambe ngesibindi. Ngokubana nxa ungela sibindi akulula ukuyabonakala enkosini. Lizakhumbula uEsther eTestamenteni elidala. Imbali ithi waba lesibindi sokuyabonakala phambi kwenkosi ingambizanga. Ngaleso sikhathi kwakudinga ukuba nxa usiyabonakala phambi kwenkosi ube ubiziwe. Kodwa loba ubiziwe ungafika maqondana layo inkosi, kuzamele yelule intonga. Ubusubamba intonga, isidindi sentonga, bese kubonakala ukubana wamukelekile. Kwadinga isibindi sokuba uEsther ayobonakala phambi kwenkosi. Leke inkosi esikhuluma ngayo ngehlukileyo, asike nisizwisise okunye okulutshwana okuza kusincedisa ukuba samukele lolu nxuso oluthi kasihambe kasisondele ngesibindi phambi kwenkosi. Ngubani ohleziyo kuleso sihlalo sobukhosi? Incwadi yamaHebheru 8 ivesi ngelika 1 eBhayibhelini lesizulu lapha ithi, kepha okuyindikimba kwesikushoyo yilokho, sinompristi omkhulu onjalo osewahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi somkhulu emazulwini. Sinompristi omkhulu onjalo. Esindebeleni ithi silompristi omkhulu onje. Ngezinye indlela kulompristi omkhulu
Umpristi omkhulu lo kukhona okukhona ngaye. Indaba kuzamela sizwisise yona leyo. Lo umpristi uhleli ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi. Ngubani umpristi omkhulu? Incwadi yamaHebheru 9 ivesi ngelika 11 kusiya ku 12. Sifunda encwadini eBhayibhelini lesizulu. Kepha lokhu uKristu esefikile, engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo, wadabula ithabanekeli elikhulu neliphelele kunalelo, elingenziwanga ngezandla, okungukuthi elingesilo lalokhu kudalwa. Isivezile lindaba ukuba lo mpristi omkhulu nguJesu uKristu. Ithi wadabula ithabanekeli, wangena kanye, ivesi ngelika 12 ito njalo, wangena kanye kuphela endaweni engcwele, kungegazi lezimbuzi nelamathole. Ngezindlela kangenanga ngegazi lezimbuzi lelamathole, kepha ngegazi lakhe ezuzile ukukhululwa okuphakade. Okubili okuthathu esingakunanzelela lapha ngalamavesi. Okwakuqala siza kubona kuncediswa ngamanye amavesi. Lamavesi athi wona lumpristi omkhulu uphila phakade. Uphila phakade. Wangena kanye wazuzela abantu inkululeko. Incwadi yamaHebheru 7 ivesi ngelika 24 kusiya ku 25. Ithi yona kepha yena ngenxa yokuba ehlala phakade unobupristi obungena kuguquka, ngakho ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye, lokhu ephilela njalo ukubamela. Umpristi lo uphila phakade. Abapristi eTestamentini elidala babengabantu ababhubhayo. Wayesiba leminyaka esebenza bese kufika isikhathi sokubana alale. Yikubona kusungulwa kwakulo Aaron, kwase kusiza abantwana bakhe, kwase kusiza abantwana babantwana. Kodwa lo ngumpristi ophila phakade. Okwesibili, ivesi ngelika 25 ithi uphilela ukuncengela abanye, uphilela njalo ukubamela. Lo umpristi ophila phakade uyanakakela abantu. Ngumpristi onakayo. Gala ngqondo yesihluku, gala ngqondo yenzondo, gala ngqondo yokweyisa abanye abantu. Uyanakakela wonke umuntu. Okunye sikunanzelelayo ngalo umpristi omkhulu kukuvesi ngu-26 yamaHebheru 7. Ithi ngokuba umpristi omkhulu onjalo usifanele thina ongcwele. Lumpristi ungcwele. Kadingi ukuba avume izono. Ungcwele, ongenacala, ongenabala, owahlukanisiwe nezoni, owenziwe aphakame phezu kwamazulu. Ungcwele lumpristi. Galacala kavumi isono. Abapristi eTestamentini elidala wayesithi nxa engena endaweni engcwele, kwakudinga ukuba ingubo yakhe ibe lamabhera. Njalo engakangeni kwakudinga ukuba kube lomhlatshelo wokuvuma izono zakhe. Nxa esengenile laphana kumele amabhera abezwakala. Abantu nxa bengasezwa amabhera bayakwazi ukubana kukhona okungabe sokwenzakela, ngoba kwesinye isikhathi angabe sedilikele phansi wafa. Kodwa lo umpristi esikhuluma ngaye kalacala, kalabala, kalasici, uphelele. Umpristi esikhuluma ngaye
incwadi yamaHebheru 7 ivesi ngelika 27 ithi ongadingi imihla ngemihla njengalabo abapristi abakhulu ukunikela ngemihlatshelo ngenxa yezakhe izono kuqala nangasemuva ngenxa yezabantu ngokuba wenza lokhu kanye mhla ezinikela. So lo umpristi kadingi umhlatshelo kunguye wazinikela ngumpristi omkhulu lo. Yikho incwadi yesiNdebele isithi umpristi onje, asiyo umpristi nje mahlayana, ngumpristi omangalisayo, umpristi othethelela izono, umpristi ozwela abantu, umpristi owazinikelayo yena ngokwakhe waba ngumhlatshelo. Useyivulileke indlela yokuya esihlalweni sobukhosi njengoba likhumbula sifundile laphana UMathewu 4 khathesi asiqale kuvesi ngelika 15 ngokuba asinaye umpristi omkhulu ongena kuzwelana nobuthakathaka bethu kepha olingiwe kukho konke njengathi engenasono. Ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Useyivulile indlela yokuyafinyelela esihlalweni sobukhosi. Kuthi ukuthi-ke nxa onxusayo lapho umlobi esithi kasisondele ngesibindi, mbona kufanele ukuba siqunge leso sibindi ngokubana lo esiya kuye umpristi ophakemeyo osesihlalweni sobukhosi useyivulile indlela. Kusiya phambili asiyikhangeleni laphana, ngumpristi onje olokunye okumele sikubone ngaye. Asambeni encwadini yamaHebheru 8 ivesi lakuqala ithi kepha okuyindikimba kwesikutshoyo yilokho sinompristi omkhulu onjalo osewahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi somkhulu emazulwini. Now sikhuluma ngompristi omkhulu. Umpristi omkhulu lo incwadi ithi sowahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi somkhulu osemazulwini. Uyazi indaba yokuhlala ngakwesokunene kwesihlalo sobukhosi asiyo ndaba encane. Itsho kubana usuhleli esihlalweni, itsho kubana usuphiwe indawo esihlalweni sobukhosi. Asixakululeni-ke lindaba khona lapha encwadini yamaHebheru, asambeni KumaHebheru 1 ivesi ngelika 8. UMathewu 1 ivesi ngelika 8 ithi kepha ngendodana uthi isihlalo sakho sobukhosi Nkulunkulu singesaphakade naphakade, intonga yobuqotho iyintonga yombuso wakho. Kukhona osokuvela lapha ngalo umpristi. Umpristi lo wenyuke waya ngasemazulwini, wayahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi. Now lapha isixakulula isiveza ngokunye okutsho ukubana esihlalweni lapho isihlalo leso ngesakhe, isihlalo leso ngesakhe. Ithi yona kepha ngendodana uthi isihlalo sakho. Nanzelela lokhu ukubana nxa kuthiwa ukuthi indodana, le indodana okukhulunywa ngayo yehlukile kulamanye amadodana. Ungakhangela encwadini yamaHebheru 1, nguye yedwa okubizwa ngayo ukuthi uyindodana, evezwa ukubana umkhulu kulezingilosi. Khangela evesini ngelika 7 ithi yona ngezingilosi uthi owenza izingilosi zakhe zibe yimimoya
izikhonzi zakhe zibe ngamalangabi omlilo. So kuvesi 7 isincedisa ukuthi siqathanise izingilosi laye. Ithi ngezingilosi, ithi owenza izingilosi. Ibisithi kuvesi 8 kepha ngendodana isiqathanisa. So indodana lezingilosi, yena yindodana, nguye oyindodana ephakemeyo, yindodana eluhlobo lukaNkulunkulu, kasiyo ndodana mahlayana nje. Yikho kuJohane 3 ivesi ngelika 16 isithi yona, ngokuba uNkulunkulu walithanda ilizwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba ilowo lalowo okholwa kuyo engabhubhi kodwa abe lokuphila okunaphakade. Yindodana esesihlalweni sobukhosi. Uvesi 8 KumaHebheru uthi isihlalo sakho ngezindlela ulesihlalo. Lingakhohlwa kuba sikhuluma ngompristi omkhulu, kodwa umpristi omkhulu olesihlalo sobukhosi. Ngaphandle kwalokho UMaHebheru 1 vesi 8 imveza ukubana unguNkulunkulu, isihlalo sakho sobukhosi uNkulunkulu, unguNkulunkulu. Okunye singakubona khona phana kuMaHebheru 1 vesi 8 ulayo intonga yokubusa, intonga yobuqotho, iyintonga yombuso wakho. Ihlo iveze khona lapho kuvesi 8 ekucineni ukuthi ulombuso. Itsho ikhuluma ngombuso wakho, ulombuso lo umpristi omkhulu. Ngumbuso onjani lo? Sizancedakala ngokufunda amanye amavesi khona lapha encwadini yamaHebheru. UMaHebheru 12 ivesi ngelika 28 ikakhulu isigaba sakuqala kodwa sizayifunda yonke. Ngakho ke lokhu samukeliswa umbuso ongenakunyakaziswa, masibonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu ngokumthokozisa nangokumhlonipha nangokuthuthumela. Lo umbuso ongumbuso wakhe ngumbuso ongenakunyikinywa, umi ngokunaphakade, ngumbuso ongapheliyo, ngumbuso lapho okulesihlalo sobukhosi okuye khona lo umpristi omkhulu. Wena lami siyamdinga umpristi ezimpilweni zethu, umpristi ongasimela phambi kukaNkulunkulu. Kodwa nangu lo umpristi, ukuqakatheka kwakhe yikubana uyathi engumpristi omkhulu aphinde abe lesihlalo sobukhosi. Ngezinye indlela ngizama ukuveza lapho ukuthi uJesu ungumpristi oyinkosi. Akekho omunye ongazinika lesi sicoco, nguye kuphela. Njalo akekho omunye umpristi ongazinika isicoco sokuba abe nguye othethelela abantu ngaphandle kukaJesu. Akekho futhi omunye umpristi ongaba ngumbusi ngaphandle kukaKristu. So akula mpristi odalwe ngenyama onguwe lami ongakhonzwa ngaphandle kwalo. So unxuso lolu olusencwadini yamaHebheru 4 ivesi ngelika 16 luhle luthi ngakho ke kasisondele ngesibindi esihlalweni sobukhosi somusa. Ngubani olesibindi sokuyafika kuleso sihlalo? Ngokwaziyo ukubana inkosi ehleli kuleso sihlalo inkosi bani. Indaba iyaxoxwa ngabafana thize abatshelana ngokuthi asihambeni siyovakatshela inkosi. Bavumelana ukubana bahambe, kodwa endleleni babebuzana ukubana kungafikwa enkosini sifinyelela njani ebusweni benkosi. Baqalisa ukuphana imicijo lamacebo, kodwa kwakulalo owayezithulele. Bathi kanti wena wazithulela awukhuluma ukuthi sizafinyelela njani enkosini. Bamzondela, bamhlukuluza endleleni baze bamshaya waba lamanxeba, kodwa wazithulela.
Kodwa ngokulibazisana onkalakade bahamba baze bayafika esangweni lomuzi wenkosi. Bathi befika laphayana besesekhatshana bathi kunzima la. Sizafika njani esihlalweni sobukhosi? Sizayifinyelela kanjani inkosi? Ngubani ozasimela? Hayi, asichibilikeni sibuyele emuva. Bathi besachibilika lo mfanyana owayehlukuluzwa ngabangani bakhe wabonakala equnga isibindi esiya ngasesangweni. Bamangala bamkhangela. Wathi efika kulaba abalindileyo egedini, watsho amazwi amalutshwana, wazwakala esebabiza esithi, wozane lengilandele kulento engingalitshelanga yona. Mina ngingumngani wendodana yenkosi. Umntanakhe ngumngani wami, uthe ngingafika lapha egedini, angafika yena uzasithatha asise phambi kwenkosi enguyise. Indodana yiyo indlela yethu kuphela esingafinyelela inkosi. La kanje bagcina bengenile bayakuma phambi kwenkosi. Ngenxa yokubana wayekhona oyedwa olobungani lendodana yenkosi, inkosazana. UJesu yiyo lindodana esikhuluma ngayo. Eqanjiweyo KumaHebheru 1:8. Ithi wena ndodana, isihlalo sakho sobukhosi sombuso wakho uyindodana ohleliyo esihlalweni sobukhosi. UJesu encwadini kaJohane 14:6 uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. Nguye kuphela indlela uJesu yokufinyelela esihlalweni sobukhosi. Okuyinhlanhla kuwe lami yikubana uvele yena uhleli kuleso sihlalo. Kaceli uhle asivulele asamukele. UJohane ebhala kwenye incwadi, uJohane oqala 5 ivesi ngelika 11 lo 12. Uthi yena yilobu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakade. Nalokhu ukuphila okuphakade kusendodaneni yakhe. Onayo indodana unokuphila. Ongenayo indodana kaNkulunkulu akanakho ukuphila. Kuyasondeleka mhlobo wami kuleso sihlalo sobukhosi. Isibindi sethu sikuJesu. Ngakho ke unxuso lulokho limi, asisondele ngesibindi esihlalweni sobukhosi. Ke sibuyele encwadini yana esivezela ukusondela ngesibindi. Ngiyifunde njalo eBhayibhelini lesindebele. Ithi ngakho kasisondele ngesibindi esihlalweni sobukhosi somusa, ukuze samukele isihawu, sithole umusa wosizo ngesikhathi esifaneleyo. Kulokunye okumele sikunanzelele lapha kulivesi. Kulesi sihlalo sobukhosi kulenkosi engumpristi. UJesu nguye yedwa umpristi oyinkosi. Kulesi sihlalo sobukhosi kulomusa, isihlalo somusa. Umusa yikuphiwa into obungafanelanga ukubana uyamukeliswe. Yikunikezwa umvuzo ongakufanelanga. Thina siphiwe ukuphila okunaphakade ngoJesu. Singafanelanga, siyizoni, ngokuba bonke bonile basilele enkazimulweni kaNkulunkulu. Kodwa ngoJesu sithole umusa. Kulesi sihlalo sobukhosi kulesihawu njalo. Isihawu yikubana bekumele ujeziswe wazwelwa. Awusaphiwanga isijeziso ebesikufanele ngenxa yomusa, ngenxa kaJesu. Kulesi sihlalo kulosizo ngesikhathi esifaneleyo. Wena lami ngensuku esiphila kuzo siyaludinga usizo. Siyaludinga usizo ngoba sisesikhathini esinzima. Nxa ngiphetha lindaba ngithanda ukuthi sike sikhangele ngensuku esiphila kuzo bese sinanzelela lolu nxuso lokusondela esihlalweni sobukhosi somusa. Incwadi kaMathewu 24 ivesi lingelika 6
lo 7. UMathewu 24 ivesi ngelika 6 lo 7. Ithi yona ngoba isizwe siza kuvukela isizwe, lo mbuso uvukele umbuso, njalo kuza kuba khona indlala labo machaya bhuqe bezifo lokuzamazama komhlaba indawo ngendawo. Kukhona esikufundayo kule ivesi. Ngilapha ukuletha izimemezelo eziqhakathekileyo kulo umsakazo. Izimemezelo lezaziso eziphuma encwadini engcwele ukuba esikhathini esiphila kiso kukhona ukuvukelana kwemibuso. Akusimangalisi aloba sisizwa kuthiwa iRussia ihlasele iUkraine. Indaba emele yenzakale ngensuku esikuzo ukuba khona amahungahunga ezimpi lezimpi lokuvukelana kwemibuso. Iyaveza njalo incwadi ukubana kuza kuba khona omachaya bhuqe bezifo abafana lo-COVID okhothamise umhlaba wonke. Akumangalisi lokhu, isikhathi esiphila kiso. Isimemezelo kumele usibambe leso mhlobo wami. Isikhathi esiphila kiso, uMathewu 24 ivesi ngelika 12 ithi ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola uthando lwabanengi. Uthando solupholile. Yikubona kulokuhlukuluzana, yikubona abantu bethathela abanye abantu izinto zabo, yikubona abanye abantu bebulala abantu, bebabulala bengelacala, yikubona imizi idilika, yikubona abantwana belahlwa ngabazali, yikubona abantwana belahla abazali abamele babagcine. Konke kwenzakala ngenxa yokubana uthando lwabanengi solupholile. Kodwa incwadi kaMathewu 24 ivesi nge-13 ithi kodwa ozabambelela kuze kube sekupheleni uza kuphiwa ukuphila okunaphakade. Ngilapha kumemezela ukubana isikhathi sesisiyaphela. Inkosi engumpristi wethu uJesu ilomsebenzi omangalisayo. Khathesi usasimele esincengela esihlambulula ezonweni zethu. Kuza kuba khona isikhathi lapha azavala khona umusa. Azakuvala khona umusa. Incwadi yamaHebheru ithenana khona isiqokeqela sezinto esazikhuluma ukuthi silompristi omkhulu onje owahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi somusa ezulwini. Umusa lo uzavalwa. Ungavalwa umusa, uKristu uyabe ngasenguye umpristi, uyabe seyinkosi, uyabe sengumahluli esezodinga abahlamuki embusweni wakhe. Incwadi kaSambulo 19 ivesi ngelika 13 ithi wasembatha isembatho esicwiliswe egazini, lebizo lakhe libizwa ngokuthi ngulizwi likaNkulunkulu. Lapha usehloma. Incwadi kaSambulo 19 ivesi ngelika 16 njalo esambethweni lethangazini lakhe ulebizo elibhalwe ukuthi inkosi yamakhosi lombusi wababusi. Lo uJesu engikhuluma ngaye uyeza futhi, nguye okukhulumayo. Incwadi kaSambulo 22 ivesi ngelika 13 khangela ngiyeza masinyane, lo mvuzo wami ukimi ukuvuza ngulowo lalowo njengoba umsebenzi wakhe uza kuba njalo. Mina ngingu-Alpha lo-Omega, isiqalo lesicino, owokuqala lowokucina. Uyeza masinyane uJesu, isimemezelo engifuna ukubana ngicine ukukutshela ngaso. Nxa esiza masinyane ufuna ukubana sisabele lolu nxuso. Ngakho-ke kasisondele ngesibindi esihlalweni sobukhosi somusa, ukuze samukele isihawu sithole umusa wosizo ngesikhathi esifaneleyo. Izinsuku eziphila kizo sidinga usizo, kodwa siza kulidinga njalo nxa uJesu esegoqa imbali, esesahlulela lumhlaba okokucina, esesahlukanisa phakathi kwabalungileyo labangalunganga, esezothatha abalungileyo esiya labo ekhaya ezulwini. Wena lami sizabe simi ngaphi? Asamukele lolu nxuso, asisondele ngesibindi esihlalweni sobukhosi somusa, ukuze samukele isihawu sithole umusa wosizo ngesikhathi
esifaneleyo. Akube ngumthandazo wakho, kube ngumthandazo wami. Asikhuleke. Baba sezulwini, siyazisondeza ukuba sifinyelele esihlalweni sobukhosi somusa. Sibonga uJesu oyindlela leqiniso lokuphila. Siza ngegama lakhe ukuba usamukele Baba. Usembathise ngokulunga kwakho, usithethelele amacala ethu. Usiphe amandla ukubizwa njengamadodana namadodakazi ombuso. Bese siphila ngelizwi lakho ngobana liyisibani enyaweni zethu lokukhanya endleleni yethu. Siphilele wena kuze kube naphakade. NgoJesu siyakhuleka. Amen.